Jowo me ngai kono ne chateke ne di shanang delegate shiwore which ka Amerika ko de ken dolde kan aten cha kum South Sudan cha je pino dene ka yo Amerika kum South Sudan gwada me chikan ladano chikan ugur ka yo la de ga den ka yo ano chikan ka United States lo gor kan de kan yo de kan ka oden ka yurin kono gor kan den dien ka yuri shop ke $300 million $300 million ki million ti kina diok la million ti kin to kudiok la 300 million ti de dena ken naiden content la ji South Sudan ka well bank ngai kon shi ko wene ken content la tila delegene gwade dane shi ngai kon me dane shala da mojret me she South Sudan che jawo president gwadul me chadul maybe ken na uga ka jen go jene shi chung ka kwi South Sudan entame che to ko chiga kurwa ke kuumɛ Amerika cha ka jogo no medan chine yemo ke yo no yo fane ne kamme cha jo yar so ko kuje mo chene ye bija ko bi aden ke $300 million cha ka pino den ken ke yo ontama ka do badana chalat ke je munyo de gwano chi South Sudan an economy de bone jen ka jek shi bon jen ka goy wa yute nyam te cha kan ga to wachi kan ngar an kum South Sudan ko yo mi shi ko bala bana yar ka bi kan ga latin kono nok lo jen ka shi kan goro dong te mo gam de kan lat kai kan ku yon to jen la corruption kulu bana to ko anyok shi kan mention bo kan ne tenen go medan yuri ne ga top te ga ne kun shi corrupt so ko mo ga ku corruption kare wi ka South Sudan ko ne dialte well bank te ke recon midit ngai kan gotin content yo ten ko kan ka monitor yo kan ne be kan ne ke ngam mi cha kam ka la kan ka ngai ko chang chiao tan gare duel okay mi cha tare duel kum South Sudan okay dong cha ga de ngai ba ngai kan mandana de let ka tel infrastructure mo ko la chi duel ko de lar no cha duel ma cha lat ka yo ti cha lat ka ti ka yo ti ne but yo kan ka pok ne nyin officially kume ajan ku corruption ko no ngate ga ko diala direte hundi ala ti metala yo la ka me civil servant wo kan ne kan yo ka yo la ngon ka ngai ka pek den ro ala population na anta ka South Sudan ngai ke je ajeno mite yo ti cha ngun ji wel bang bang ajo yo te be ka South Sudan kum South Sudan be kana o lo ka rund shop ka ne no ki ka pek mi shop gwa de mene but ken ko chi South Sudan che yo she ka ala kala kan gune je no ji wel bang group ken de content te wel bang pindien shi kan yo shi kan ka monitor but ku kan ka monitor ajene kulite ka report ko te ka corruption mi to gre wi ka South Sudan dio je shi abol mel ne sha je lebel lo antama dong sha asset ne ka dial ke ko ga dial kontel terrari wa sha ka kapchong chi kan jal ko sha corruption ne sha je ne ke 2017 ka dobe da ne sha la ka je shu mane jen gwazman tama kwa jal le nyok ka mi lab ka je anyok kum South Sudan cha je kot ko jen la corrupt leader teacher ne di corrupt la ka le da kwarka rami mo mit ke mi yarwich ba lo kwa ne je la kwar alo ku kan le la kwa ne jiram nan ci corrupt point jen jiram nan ba hol nyong ne wu bijile la kwar mo chagu je no kan ji South Sudan ngare ken ki chigen goro dong te go dom de kan lo ka je so on tama chaga peno den kan yo to shop ke $300 million well bank group jen jo me goro no de nywa ya kelo ke jen kuina maka ku yonden kono ya pinke jaga penden well bang no don't te michro da nyok mi lo jeroda but for now you $300 million jaga peno de kan gaden so economic babaje long tama ka South Sudan ka jen gwasme